Ukiuwe chandera ilali tukonigo kolera izitose tutagetikolagira imechando na matemo ya kwalema tia ukomo ya buchama sebokero muntu nabatali tukolyae okeke mambigendeke bago ebitoke konyora biusiya tia ukomo taibanga na mwancho motegerali etali arotwalinge kulendo murobere twale gatenda zideka emerongeta tunaisano chabu tokrechinsa ibre chabu mwambia good morning karibu yakatoswa senkwana yitu ingamba yitu yakono mwambia bono and by the way motegerali ayogonya gutubwati ya somo robuli bono mwambia tulikera ujumbe tubwati gali taratibu kwa 92 yemo asemo iga ase studio tubanga nchenguru kwa the sun umwana bulira ba Geoffrey Onsarigo nchenguru kwa Matilda kimto yibo baigwa nchasenge nchutingo nyara ko tenge nchira ibawo tenga igobono Nkiwa tanga Matilda kirali tukunigugulira ngani gosinjira ko tego gutinga naye okay teresona tiga uko moyo buchama sawa umwana nara sokura mwana nara na nyiraje abana abono ya kubarusi haye kaki umwana na Steven Alika kaki umwana wane Steve Alika by the way umurobeli bwako ni wako muswati Steve Alika ubangiro robeligwe igobana nkorenginga tukunya kwaliya ninga kiri tukilintu tubata individualiga umurobeli yugo korekana asoko ene kinga umuyogobu muswati Steve Alika oelire asinchira beno mugambi koligire tu umurobeli ono mwambie tuatere pole sana mwana na Steve Alika bakangi kiga mama ke muntu meke mono kinga tiga onye mugambi toligire ti tote smart boy Amfrey Rabi amotebya mangana ya bono mambinga tuatebirenga na watu gukura nere tutakuwa pamoja naye tutashirikiana pamoja hadi mwisho mapema alright bona sokoro ayino mugusiyore ncheno mugusi Matilda no mugusi nundi nere ndege naro rurige sakukya boko tukuliriri emugusi ebintu mbire byabire bigokorekana sama tukoma keiga gicho mwaka uyo chaka 2026 gucha geso mwaka chaka 2026 ya mutinyu motangani paka bona mwana manga korekanira mara kwanyero mugusi naro kuramo mugusi mwabo mara kwanyero mugusi naro chaito yo mwabo mara kwanyero mugusi naro gotebanga nchini nchinkonyara kubwoyo mara mugusi naro goteba nchindi nkuragira byo kubwoyo naro gotebikini kyane gukundiye likirigiye muno goitani gyo bono lero turaliriyo bomu burono gusi na kitoko kurabuno mugusi eligera tuchamo buno mugusi tukwa nerugeyemo mugusi tojejamo into bana baminto ekitali totagiti enjera neno mwana yakotera lakini tete ngotebyo nsariko minto omwana wana yandire ne mojokoro na omwana wana ga matirita no mwana wana bono kurugiga iga tete kotebya bagusiba minto kubatira nege ntukengenjo lakini bono rendi abantu bande mbaroro okora babwati chingwena mama chingwena babwati chingwena yani okonyora nga ere arocho yo mwaba buneke bengi how comes na no mugusio mino omurochi buneke bengi yani enga buno monto sibire osene nyasora iga origerere yo mwabara nesese otake kumoita omanye tusukuro yane kebacha unugukwana mangana ni sakobanga namangana ya iguseni yokurigia gusene bura igusene nibo gusene gukwana na chinkwana gusene kubika na chinyomba buya tikatubikane asomurembe namaskani unsari gore na matiritone tigamba tebi baba farao mbabwate nibo mbabwate bakachigoriti chibora abantu bande bakori togocha mbaroro barenge iga ali asebu kubabwate chinibo kweli unsari ko tigango te mbaro mbayo tigakoriye nibo asoko ogosoko salia obo mabumo gusi manya Matilda ekerugocha tinkote nkobekire ngane ototebi emichiniri chinyumba nchire Kenya ibisakumbire Kenya uragende nogenda nakero bagukwana ingana mbakuga niyumanye ira ukwana boka bamyene babwataine babwate ububisi bwabo unenyumba bagoteba ninga ntucho kogenda iga tugukwana iga lakini kwanya isa kumbiro naboko nyorore bunabono abasani abana bange alenge campus barenge aba challenge boko nyoranga muri amo mwesi taligento kinde barenge ukwana lakini bachinji bakwana umuntu wabo elimbonye kyalenge usinegento ekebeba ukwanira tomanyana ekeko ebintu mbire bawo tibakora bunabona ebimira mbiro bigokorekana nebintu binda mangara buna yechinyomo ubwo igore bago chinchi umuntu bataba yiwezi yelewa ande kwanyora
abantu bwate bunabona bakorulwa Nyanza narona bota basani naro kwanyora nga ibintu mbirekera patitu kwandira mangara bunege korokiabo bagochinji bakwane omuntu obo lakini kwa manya konyora mugusige gali kusogoseirwe umanya kuvike geswaili gali oswagali omutando umanya kolika kira omuntu omanyankikia kwa ni kigekora to kwaura nkekora to gwasuri to kolete bicyancabe omayetirikale omugusina amenya tebu ya sana sokoro omugusio moibuli obwata abana bake abana bali abake abana bakeiga baba mbono nali barabake icyanga kiri bakurarira bicyancabiri kinabukini kiri ecyale kobe kunyumba maega kiyabisu mape nemoga ni ukuru alitakomanya yangi lakini usaliko kabisa pi omugusi kamiri omenyete gose Mombasa omanya kuruo ikaga alia bakwa na kuandike Mombasa kiabo kwa razao ra duniani harafu kwa manya konyora omugusi omanyene akomiera mieri agotio kiomono ase ewe wapire nembe buya kabisa usaliko buya pi aina mangana nkorogotebwa atibwa mate 92 gabono teba bono kwa konyora nero yo komiera mieri gabo ase bali ukobatebi mate gusise ite na rutororo ase ngincho seito abantu abarabarogi ase ngincho seito abarabaibi bono kwa manya konyora geto kibiru gabo na nayo gosa bikagera ngwatebete kaki abagusi muraba nga yumo gusiya imugera matilla nga yumo gusiya imugera tabanga gi omahete ndo abagusi abakungu bago itabasaje obutebisa kubinde mapena nga yema ngana yarwe tuguza ngatoka tucha ndagari kwa mutebi umunyete ntukire tware gukina umuntu agocho tumasito montago chonya kubugi siningi korusko botuko montago goraki bate bana umugusikiro yani ebintu mbiroro chirio konyoranga ne ebintu bindanda kapitali bo maene usubiri bikorete bichembe kwate bunga umete sito kero umuntu bunabona mangana narora guchiapa mabesana especially kero konyora umuntu bwegesa kwekinga kogotevinga si kwenu munakula watu umetike ntubune kigeo chigia umete ntu arano ase mitandao abantu boni gapa konyo umuntu ndikuruza ukenda kotebanga gi alise inukuzi alikiumbu ase mugwa kabantamage ebi nebi matoka ali mugutwara maya otoba mukonekera kusengai amangana ya byomuntu oyo gosoki chisiri chimbe chomote yegete point rino nzariga gwakwana ntate ko yerotota kurumaega nginyolete kabisa paka sai watebanga ngoko enda kabisa kukwata ngase itonka bakungwa bago itabasaje okay mapema turanywa momaete bana no uri gabu ko senyo rufiko se Mombasa okay kwamela kuro kwanya Mombasa gose ngwatebeta bakungwa bago itabasaje bono kwama kugondorwa papa pupa kwamela kurase gente kidere na maiga sore omoncho botegere gono mambia katukulilia ingane kurukunga obomo bwomo gusi obomo bwiga tugukwanira bwomo gusi moncho botegereri obomo tugukwana ngomo gusi na wante kuchamo amanyanga kyakulenda iki akwibeka buyanga tisarili liyeta somusi egintu gende enkarabuna bono nere wakili garumu wakili Murara Kibaso ndo mwana siasa ogonchoraga kwane kigusia kabekalia so mutandao yo Facebook ogotebanga kimugusitora kwana nkubunanga ninkigeko geranga mwakoririga nabakwana tamangana nde ambange sana munyitekera wonchoro kwane kigusi at least muigwana nga apa gusiye bintu mbire egentongire gwategete kubika at least umugusi kenyole wake kwana sikigusi nande gabo na semitandao no mechando yabe aso umutandao umuchandoro rono omo ekero konyora mangana munaria nyumba erubekire kigusi andake umuntu utari ko umuntu kurwesiko na beta atwara umucando gose nabatamanye nganki bari gukwana lakini kerabi gitasike gusi at least nkoletere biceringa akibuno mugusi ibintu mbire byo bosoko byakorekanira injutora kwana ngubunanga lakini bono bari bakogenda ari so mutandao umenye go get translate ukwana gose ni Kiswahili kwana ori kege Swahili gali ori kege songwe getindi gali kero muntu ebisako kero muntu ororanga ki amena abantu abayigamba bwatu gwatananeka omanyete nogenda isiko ebisako bindi amangana amabingo korekanora muno sana lakini ntokumanya asiki abantu abinje nibegiterete njere ndibakwebeka mbali go shoki mangana ibaramo mbamanyete wona shugurunga mugo ita na rosugo mukurwa nakera gutandure chianga gwakare guyakire service na gutandurira kwalikire maewa evirosa nkikukuri omuchandonde no gasokoro sokore njere gatukwane abantu kurega mbe okwamanya kuchaka gwatebanga abantu ba munduro pasi tote babunchari mwamanya ko ira naye kwagenda baka munduro pasi ko sinka esokoro bolo na kiki toko omugusi egente kikyo ja kotebana ankoma amuko lakini uyume itakurwa lakini karate ekero gweto lakini ya kari kurugo sembo basi
chinyomba chirie chiraroro chinyomba chirie chiraroro gotokonya uno mugusi kwa manyanga ayenga yorute asamangana ebintu mbere bigokorekana munasambanga erikombetalia betonde okorgoria mubitira sincha bwo kinyomba okorgono kinyomba koerezanga kabisa pinche ni wangu bwiri kuru mundu ayo no mugusi banyari bari kwani kuzukonya kogotogeni gaiganga nche no mutondo sika gwate benyari bari wako inkorwanje nkose mu machoke cha kwanya kuingunya gotenga obacho tokukwana nkikukirani 0716666669 0702111177 anda kebirenga bya kuigoro yokogirenda omugusi ngakitoko robo mu mugusi boche tutigusalira malieta koteba ninga nyalebeta iyo nyalebeta isaini ekenkeliga tufanye nini msikilizaji ngakitoko kora Gatembe halo Gatembe halo Gatembe karibu sana baba Biole ndiane ko kavyanga mameka aya mameka baba karibu sana mwakwanye nkaya gusise ito aiga se tomenye pegati mo bisi bwabo to komanyapi sibata kete nonde ga kavyanga university ekaba kwanye gento otata etiko batata etiko ni go ba ko njomo ngobo nande ba kwana ekime mbali go kwana mbamaite na boye ku ekame kamala tiba kwana ekime ba kongora bona una njaba kuita kwa yeterie tari le bona no ga se tamanyeta kwanya ko wa ate barwanire mbali kurwana nonya manza edo go ga yo dango chidan wana ko witebi mbio bona njaba kusinyomba kete ibo to naba kusibone twalenga aba ngai asobo obochai ko abantu bane na gotobo asiri yeito na kie kitoko bolinga kitoko kora mameka bono tubike ebintu bya wana gete taka abante tokorangeria bakabaria banene bagusi baikarandia abantu aba bakorwana mate bari byongozi byito na bikwa kyabazama ngana mabere okorwana yoko bakibeza nande toteria bagusi baminto omuntu buno oli okubikibeza nakwera ubukumi kandi otikane tyobogambi kariera ubukumi kyera kiri okyoro omugambi omwa oli olocho tabwate enkoro y'okukyaya bamwabo asante ne mama igabuka byanga mbozigisi gosembo masai enkoko boli igabuka byanga mbozigisi gosembo masai nsigisi aloretiga abungwaito kote no tu arweta abungwaito babe mama ke muntu cheko ye jakade Mbiamono sana mameka, thank you, asante sana mama, asante, thank you, mbiamono sana kuruchiza mchaka ya ngagaria, mbiamono. Gatembe hello. Hello Gatembe. Yes. Omorembe Nyasani. Karibu sana Omorembe Nyasani, chizo machirichi auto masu mawawa, bono mambia. Wawa. Bono njonda akuaneiga. Umugusi itu afirire gusiye itopi. Ege kogera abantu baito abanyene bariya bajoko ngabwa barayi bawe tuongoza. Yes. Bamanyire gusiye gusi. Bono no eneri ngana riyo mugusiri nyana riri bwana tekokorekana imeburi buno mugusiri. Bari bwati. Iko batu gutapi. Kende kya kabere. Umanye to bisimbura abantu bare ko korakara riyo mayete no ene kara abana bare ko kinyangi. Barenge kinyangi. Lakini bono iganyangi injiyo. Abantu batukudireke gusi ngabona kandera ngane kanisa. Iko bararande bintu bete byose gusi. Umuntu agukenga na iga ngatararose libunga usarete sokoro nyomba. Wamanya konyoro umuntu yagukenga na ekarumwa makoranire amangana yaba aba. Bono rende ngaito kuruntu to tukuteke mira gyeito. Tumanye kukwati ngandege songo kyarero. Omorembe. Nintuze tukutire. Omorembe. Neke tuguliriyo bomo ngaki nturamo uno mugusi mbukwana nkumushira turamo
bono bomombo iyo pia so mugusi bono buna mwisonde yankwarra ngakingi kya naenda abantu baitu twimuka wekenjana abagaka bari barorora abagusi tigabarangira nibabeka namo bakwane barangeri kere nyumba y'umugusi baikaranze batebanie ngikobwenete gokora buno umugusi mbiya mono bino murembe nyasane umuyete agukwanira abagaka mameka nakwanira abagaka umuyete umugusi na abagaka mbara abagusi abagaka banene baga bari barobono bari barayire gusi abagaka umuyete abagaka babiri visongwaye n'abagaka banene babo professor Ngeri babo Chris Bure abagaka mbaraga ngo abagaka banene sana baka umwana ono yokurukonere ongwaye Igatembe hello Gatembe yes Izamani chabe sisita ko ikira nande se fundi siminete leje gotoka ondie kijuma mwala tiro mujata ro muja ege tanga nikya gerira abantu buna into abagushito abagekanire abantu mbara babware kibesa bago tumeka aba bande batabwati korama aba bande erinde bono ma tuwa chipativere epati lere lyo konyora kotebere no mugusi epati ende bone yende kora munera kota no mugusi rakiri kwanyora mbali kuigwana na buna bana ba mogosa bana ba moyomo abutoro mugusi egento kero abantu ababwazi basa konye bangi wote bunango kwana iga Tigabati ko tubeka kibesa ko sama makwenda ali babu mbako igwete saba abande mbabo nkorogo mbako igwete straight tigabati tumeka kibesa cyamba mu kwata kibesa ba kwata kibesa ijoga ni digo tanka iga zikara kwa kirenga kwa tebya abantu abanyinu n'abana babinto na tata na mama mbara iga menteri yogi nkoroga igwe inju toragerega iga tosambe ko sinemboli toragera mu buno mugusi mugusi ngano kibesa ko ru mwana minaitwe mugusi itali ko itara manyinga tamaga enga ikobono toramo buno mugusi abantu aba bande babuwali keti ko tangana mutu tigabatoro kibono bunante nde maga ngane irikanga buno nkoroka ko kwana chipondi ko ndi yako kwana chipondi jingira kanga ngota kanga bo monene mbwe kana nkoroko densiki sante kwanyoro nkoroko yo monene nero go tiotereri tata etibanto unga bagusite kwana buno mwana oyo ay tata ko mwana no bwe kanenje ya tingo ko bwe kane togotiga barongo kweberera sante sana igo ekerege kenga bari muri bushonkorogo bari mu bwatenibo rira abandi buya bono sari ko maete nibo nera nyano ko butwale nibo naligeti nkwayikwara sokoro manyete ngonyora ebisa kubinde keraba irubune kirobokyo gusenekyo bo CS okonyora babwate usene PS ebako barabate abanga umuntu ito narari lakini kwanyora so mugusiye kero umuntu ayiruwe kero gusimbune ikikonyora ngana ndabo gusibani ndo bako genda gari barangirie pressure bataka kumwaka mugeko moto changa ngatarigo para bataka okunga useless usene kibago sibate bana oyo no nere twanyorire twayiruwe Toto iberengera libono mambia. Gatembalo. Gatembalo. Omoti, karibu. Dynamic sound ya Congress Central Comrade. No montomi ya karibu sana. Madito minto na bego minto sadio ureriro bana bego onkorogo. Igo kwa ndese omuteme nino kwanya straight. Unsani ko mutani wongo kumia ngayaba kushitwa dale ko tyerukorwa ngajimbure hatutwire ire gose ngayimba ato tsera korwa burabono na meka feli kakugete na ko kwerigeria konya abana umungwana gitakaranje sari koranje mu muro mino ngani tsya kama sai turime mu muro mina karare menda yaure kana ukamara kwande seta kijeri masa ukamata muntu ngomorogi naende kwa museje no kushoka marento katari ya praka umwe masa urira mukete tamba akachamarika karua akache saya akatenyo sariko iga asenge ndo atele muntu naita bakungu bana batano naita chombe cyane naita chimori cyane naita chimori cyane keregento bona ayi mukokorendo kitu ogende Dono kalege nteja to so ni ncheka yeka muntu ya kora kabiri ya kaimu kaka je ndara ya mire ko koraiga ni ye mugata tienda yari sa kagenda
inkiega gosomyo yo sari go minto yes abantu ntemo gusi ege kakukende mnabonekana mente mansa kona konya bakaberinga ni bari amwe babe tama unso akokwana munno bakomonyera namangana abo bakwana mangana bagontonya kware ngwaye bono bakwana iko kime to bese ko batanga bakwana bono interakio nkume tinga ege tembe yito ngajo mugusi asire njato kwana ngabagaka abagaka marokos na banene bagotora bone se sarigo minto yari roche yato manyangwa ne chikure chigotoba kana yo chigo chana rikorando chiere sarigo mapata no hago tirara aria eta no toko bakomo nekene aete pano toko como undi za kugunde mwana za kugunde sere yo mugushiga eleke amo abantu bari tutto bari wa eke sakukenda nabone sakwendile tetano salwa korore bigwa kachiko chawe blog baram bonsi piba ko tebani entekemo bari amba kwa nyina mama atero ta ba ke blog sante de kana kris ba ke blog ko ba ke blog bon into mugushi dakita sawenya sa to tiamo yes to nari kini yo murakera utatanane Biamono sana mungwana Dynamic Sound kureka kumbrasika tegeranga secha kandi tembulia myoko sokoro ya tokore okwane mungebirgiriro getabalo karibu sana Freddy namba gani wa Kiribia nashukuru Mungu ngasema abogira mawezi biamono sana abogire tata tunashukuru Mungu yataka somo chada kama ngana ngara mu wako yiga abamora gion abutoka butoka man do hari the point asa maoni anne karangara likiane asa mangana go nyumba go aso era na ba politicians oi ka ta nna ntu nyumba yitu anya ko kora kintu gite sintu anya ko kirigo gite yamenye kutuka chi politician kira ibali front line asoko baga no muntu kurukumo gusi batwalire menieria ere mugundo egotioka eso kuri naba minda bari kinse mecha ngubwa iga asumu kushimi ndata mira sama ngana mange abantu bali in one block oso kuri mata iga sukuru shiri gata doko kachinsu n'abantu bali in one block omu gushina watu boni bako kuri nyumba kyuti nyumba iri yanka usini nyumba iri yanana n'abantu bali tuburire n'aba muri abasomire twabike ki politician bosyo batari go upiri obo mabuwa wo mu gusiba go upiri obo nyumba wo mu gusi obo tayigo tokonya bona yagerire bona gusi tokokorera n'ibintu biri kuri ebikiene yes mu gusi tigacha mu mari kindi di maraka mu maka dynamic yakwana na otra succeed babe ko limna ona gusi to bona iga in fact ndo bati pativere mbaro bako support mangana gete na mbaro support mangana gete ntuni no mwana wako Fred mo mutwa wengine wachangia na shukuru asante ndo cha bantu bangisana kira Peterson ondie kingenga kuruchisa machiri chabukimo agna gradi so sebe kuruchisa machiri chesu ne komuna Ellen kuruchisa machira ligali mbaro chigabonsi bali bagani tigu sangana ntugali sibingali wa mambia bono good morning asante ikuruchika kijere kachi ibere choko chiro isatugura magana maingo cha tara nsari mangana mayingo chara rotinda kana nsari ko tegerera ngo toita minto omugusi nabwato buruti bwa iguru mugusi tari kungainiriri mugusi awukwana ekene nabasi kabira chinde era awukwana ekene yani kirigyo nsipiga go kora sobo era bago chokiane kirariuka kiagera naga neiriguru nanje tenya sae Anyway, bali mwensi mwagani usaka na intubo na mambia shukurani sana sinjudu jigali muswatu watuti oikire gaiga ndocha bantongina agotenga sada umugaka uyakurunga nere uyiga agwent Eric Osoro kurwa butoli biamono sana na bange bali bagani tukura eberengali biabo bono mambia kulendi chideka chakanire inetuwali agatembe tukura kule agato na magana maya sinchira yubo ikiranu alia sigatembe faima tukuirana nesa mojende ejuwa mwancho matagirali urachikonyora imia sunche gurukwa desa ya getemba
by'umuremi amangana maya nkaya company ya Falcon ikujakoletere embusuro y'ekibando engiya ya ETGM 401 eyokwama egati amatuko 90 gwika amatuko 115 ka nebande gwichure buya asekemba na yabo wabuya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bicondo wigo ikujakoletere embusuro y'ekibando engiya ya ETGM 601 eyokwama egati ya amatuko 125 wikama amatuko 130 nebande gwichure buya asekemba na yabo wabuya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bicondo wigo nigomabwate obuyo byabwa kaino meze wigo obuyo bwa top dress mboneka ntabuna kaino plus s obuboko tobiriraba na komenta amadini egintu gikurira ligesaligi ya bamwate wigo kaino plus gromax obubo bwate potassium sulfur na calcium obuyo bo nigo bukusalira bimeli binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekahawa egatibimeli binde obuyo bunigo bukutuka acid ebirengo by'iki kilo 10 20 na 50 enyolere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angena sule gose akesi bigutera se namba 0788000028 gose 07 ne aino munchile na nutagete ko igendereria na bwigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronic shops obusombi gwika chi event aho unabono ilia catering egatie chinde twakere esimirero wetera asinamba 0143567165 gose 0704765412 wigo nabukututalira asi chabizi chetu imeyo mucho musongo asamagacho auru towers ilongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kimya obunchi libwa na Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kema magusi Ogasibichigali yes eka washi umuntu makigwa chitukuru aso gosibichigali kubona goro mashimo. Me, I do everything that I can do to support myself. I was looking for a job. I was given an interview. Interview yetu abantu karibu 100 and I was the one chosen. Isiku ya bisi mumurubiryo uyulinge tukumulekera bali bagakolise emirimo ebe n'umwarimu kwale bali babwatu bumanyi iguru y'ubulimi abarayi abarimu kintereba bali babete bagakolera emirimo y'eserikali ya samatuka mwega. But my father, being who he was, a very brave man, may all rest his soul, eternal peace, and I think is a pillar. Ibu wetu kiana mitopita tato sebetu ngiri ngota ebye mitopita tunaye chote byabona baho mbato erere bwikirano iguru yale bagendete gukora maga yo kuri taya kurwa semireme yiga ngaki okunyara ku balance mushimwa ngaki kunyara ku balance ibiasara ngaki kunyara ku balance amana motivational speaking ni your mother n'ibintu byose ngaki kunyara dani ga yana to kara stay ndoro kwana ibiasara yana mbika yendre but I'm an employer I'm employ what they are all with my business so saa hivi ibiasara yana mbika yendre tase biyendre ili batwae omega ni mekirano injira bayikirire kigole cyabo wewe chiro over 13 billion daende tu aba the last go spend chipesa cha development
so ekina abeire ngotebia abantu baitonga awono ngosira tole nduri gukina nabo igo magega y'umutima ko magekuru ase kigasi boremereri negentekia sana mambi narongo kibore mambi ngo kibore to basakora omuntu kabwate gento ukage gake rogota usega kenyora rais muntu igabegete chingu okora omuntu akogendi gari engiya you are a young man kwalikirwe wataka uibe kigima nayo betajiri. It doesn't happen ngogonya wasibiro umrinanere Daniel Ontiri kubatana amone producer Josephat Sungura bakwe omurubulyo isiko yabisi kirali tukulia Alhamis chinsisa tugweka chinsinya chabutuko imeya Getembe Television Network. Ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutira ninchwe omurikiri wigiye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi bayigura igeti byetebwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yakisi migwitira namba 0143567165 Chokongolyo mwanone tirijane ne nubwo tukorera kundi gwensi ebengo lyo kwemekutano